adon ingwi bisi noticed window tv ga kanaba any talk ni aduga ngasi gi anoba topic mo koi pudana lakchari Burma gi Irang Manipurgi Wathok hariba keynote speaker amo ina koi gi rakta lengchin biri base koi gi thoidona saknai raba lamdam sigi regional expert so iriba RK 𝗘𝗣𝗣𝗜 ni aduga huji na Indo Myanmar Fraternal Alliance ki su founder president ni tamu any talkie mai ki digi taram nokchari tamu maru da khona ngasi khana dana bugdam da pokali topic si Burma gi Irang Manipurgi Wathok Burma se hana koromani hujina Myanmar hana kawi aduga hairiba kugi Southeast Asia gi maning tamba nation si sawangna ethnic chama gi mathakta lei aduga India Bangladesh China Laos Thailand singba tonganba maning tamba country adu maru nakoi state Manipur ga su thangna leiba adugumba ning tamba federal state amani tamasdaina ahan boina tamoda hangjan bokhum se real picture of Burma se Myanmar se see as a regional export amana Southeast Asia gi oiba export amoina tamo sawana miyam da arai mong da thambina bai hangachari yam kuirogi matungda TV camera da thokcharakpani yam kuina break ham leirure ahan bada Northeast New TV channel sigi nauna horeiba yamna sumai pangna yamna startup yam phajana hori aina aigi site tagi wis pijari makhal chathajarakpada hojik Myanmar gi poche Manipur da su yam kanna Irang di thuye Myanmar si yamna moi masa matom da sarang na bu matam ni haitare aina yahan han bada ai talk si horok pagloina na ai Manipur miyam da especially TV panelists mayang bi sing da aina thamoi sengna thamjaning badi haidi misunderstanding oiba yagadaw ma mayam na PDF aina Manipur da lan tare bis the PDF ai si ai am hayan janing se hoy People Defense Force Burma the lady People Defense Force are monthly the lady adagi Mongwa the lady Yangon the lady high was in the Manipur the laga Landara on the tail and the PDF say from certain section is some Manipur a Papa Maripur Kadoniana say monthly minister honorable minister Gimaka the sin monthly Sagang minister Lacre don't Makan minister like say Mayamna some the Kangiga that was more PDF for Hadi Moisi jail like the whole thing she Sansusi government she support over democracy palms of a man the whole never. A course the Taurus the narco terrorists, narco terrorists has a Sidagi Hanamatic like they said have you over Mui Krana, as why the Taba, so some program Naba, the Mizo Ram, Rom the Henawakan Pamza like me group Krana Hajabtai. Mui Krana Tawulani to PDF se yarigoi masitam se season a bit of a PDF fire Canada the Koina why we should collaborate all those people in Myanmar Nipido Yangon the live Tawigan Samai Matakale interest Sanda Horiba PDF Sin state the Horiba Karen the Horiba PDF se they have different views different angle the Moi opinion Loin Kenar Kanimasi Koinamasi Kangwam Thui I don't know see a quite a Tauri city Yamong ta Brahma Mayam Brahma Manung the lay me mayam do you walk alone do not the Hajari. That's why they loan of the labor. I did Mapusi the Junta Oiro Duga Unchan Suzuki government pu oiro a Pabambook Torokta than a love never. Yekai atrocities is their way of life. Adunia and a Hajab Tayad Brahmasi, how do you lady sit up? A coina Yam the Kangiga those is how China direct interference Toraga Sandalay Valal Mayam Singsiga military junta government ka Sandi Town Handana Pistok Marang Han Togribuni. Other Nasi Akoigi Brahmada say Hauji Kampat Hauji Pura PDF Lokshan Medumain Town later. A number of occupied Tori Haitare except some important cities Karanatana. And then Brahmai Film Siam Louis Hana a hand around the Smine Kamzaki. Tamo ga martan nga sai haji gre ko gi Burma ga hadi Myanmar ga ko yam thang riba lebak sing je maroina Bangladesh China Laos Thailand India se maroina ori yam nang na ri se Manipur sini aduga moji Manipur da internet conflict ama thui aidi mas internet conflict tharung gilana na tholure adu mayam external aggression su yawba male na dum palli adu sei dai ko na tamoina ani subai na hangjaning basi
Indo Myanmar bordering की issue से हाना ले रहे, including issue में हम जो development में हम कोई ना कोई अवांग नुपो तमोना सु कोई regional export मो इना सु तमोना football match का कोई Indo Myanmar की समझ हाउ रहे, अतुका एक इस policy की मकाद सु सबको तरंगी मकाद मसी corridor से मसी सेंगना one of the development में हम ले ना तमोना तंबीरे, सिगी मतंग सिदा मैं हमने security fencing तो वो यारो smart fencing तो वो यारो है बा पिलंचु ले रही है मरुंग जिदा development की वो work में हम बदी तमोना ममांग तो पन भी करे ममांग के तो channel से पल ले कोई channel से तमोना मैं हमने पन दबा कोई untold tales में हम तमोना की वो नदी मैं हम ले बा जिदा मरुंग से ये यंग नरी बा development से करी नो Indo Myanmar border जिदा मरुंग से ले रही बा थंगना वाले बाग सिंग तंग नरी बा मरुंग development से development issue से सी चौरानों में तो मैं हम दा अराई बा मोंग दा थंबियो दा मोंग हजिक यहाँ हान बता border की ना chief minister की कहीं नो हाइजे बांते chief minister ने आम कोई ना हायर पर मसी border fencing तो उसे है number 1 ngarang na handa union home minister na border fencing tower ni ngasi gi खबर दबु थिंगनाय होय ngasi खबर दसु यावे मसी nganta na hana तौरम तारगा दी ngasi gi wathok से masong phanggal ibe mayam je phangoi dong kai noi da Greater Mizoram Nagali Malan Sente why am Mami Saman Creme and Magalona Bangam Kissing Sambal Kargani free movement regime later in a Misana Palin Adu the reference to the people Aduni in a number Panjani is Aduni Haitare. How to play with border fencing check to give the idea Nasi More the Langi or Masong Pangal Liberto Ma'am Sito kind of porous say I'm even in any time Sampangami anytime Hangivangami take to Mungasat Kivangami Satok Sensiam ngami hai tare adu library am thibena akoi forcing se suk yamna di lairaga masidi open secret ni hai tare central forces sing se masi moi gi tobom thoku mathau tawde ai simdi yam sumadai ni ko simdi sumadai ne di kaimuk tobungam de commando khaki lan tawna tawlei ba se masi border fencing si number 1 amani border fencing si tawgadong yamdra bada hoje hoje akoi gi more ga tawnari ba sigi kilometer yang khai mukti hana border fencing se hek taw matam da moregi Irang se loi gini haidi mayam sing se ada su tawbong khangdam ni na ai handak ta Delhi da kaida adagi Myanmar da yam maru oi bai Myanmar gi khara thengna je moina kari tawdaino moi gi di ye khai thingai ba huran ba du tawba nomai la lon ba de drug la lon ba haktani ai khoi gi lamda sukot phatraba singdo noi gi lamda la ga phani je moi ti ye khai thugai ba jena moi yam phajab londa mai ne haijabado atrocities is their way of life moi de kai su laite ba hoji ngasi gi lan se moi sum brahma da chatle kamna runi som da nomai khar ka pa khoi khatane ba wajaba se kaina de khoi di si gi khuing je haina de ba yam wa ba hai da su mai taw se mi siba khoi lingjin duna tongan bam ne khoi till the last man fight tong ne hai duna tongan bam ne aduga khoi sigi khuing gi da hingak te aduna sigi phibam ji lai aduna Myanmar gi di adum sigi sambal ji khadri khoi di attack se khoi sunu nungai ngamoi ne Misana Hairisi, Assam Police Commando gi passing out period Saru Yaraduna Hairisi, Marina Menmagalona Vodagi area sing the Sambal Kargam the free movement see regime MR later roi haibeneba jangsa development issues ta mona mamang da su tamogi ba kogi as a regional natraga Southeast Asia ge expert mo ne su ta mona tamogi kalam mo ne su me am igre tamogi Facebook page me am du ujare so the development issue me am le se Indo Myanmar ge development issue me am se storak ko mi am su da thambio tamona haktheng na loida rakwa experience tamona su convener we nei tai dum ta adi hauji ki oina di development gi matang si ngang ba yam war ani kai no idea da han le ram du ana ko exploring do taranga hana leiram basi adu hujike mung thambio hoi hana akoina hana leiram ba hai ta ga de hoi ai interesting asi sai traum akun gi mamang da gi brahma sangba horki sidi mai tai interest ni mai tai ta mam ying janu da gi sangu bani but matung da kai for ke ha akoi business asoba avenue mo oya masi kuki khangde tangkul khangde naga khangde mai tai khangde akoi da sigi akoi more gi region je phajana saukhat minar ga di akoi yamna prosperous hoiba yamna chathok nathok wataba adugumba lam amu oigado Manipur se ngasi di keno tawre khoin tawjarakpada Myanmar gi se state ohumari gi chief minister unadana khoi MLA myam satana haidi even Sangai festival Sangai festival baton tawdana mayam amu laktana tawrame adagi khoi event khoi kan haijaba matungina na falong se da economic hub porga even Manipurgi mi bok matam mafam de dukan phamba ya bagi lease to ya bagi matang pukhatna dana de jagang gi minister lak na tawri si
sida tawri akhoi ki suppose aina yam nongning bam lay sam samba lon hargadi khwaidagi Myanmar da hawai chengwai mairong bi kai kai mayam se asuk hong ba se why should go to Singapore and Singapore dagi India da pusalaga India dagi Delhi dagi khoi Manipur na muk lai dei se kai no swai sida loin khanmin na yare business ki wahan thok se kai no hai se इसके पुंग हो मरी दा धर्मा से मेन मार यो भी यार बने उसी से माने अदना ब्रह्मा सिदा से तमु वो पुरागा तमु से के खोइना चौबा मैतै खंगदे नागा खंगदे कुकी खंगदे सिसना अचौबा रोल अमा लौरगा खोइ नुआइ मिनगा दौदो ngasiदी उद्रे करि जाति खरना मोय खतगी ओइनिंग बनुमायना तौरमनिना खोइ अदुमदि उद्रे हाय तारे नत्रदि खोइ हाना चौखत पया मोंगदा चौखत मदुगी लंबी लोय लैरबनी जग्यांगी कई मयाम लाक्तना अदगी मणिपुर सी तौरसेना खोइ सेमिनार तौना अमा तौदना हाइदि याम नुक्सिनाब पुरखरबने हाना अदो हजु लाइसिददि खोइ ngampham leitre karam kanda lan si loi dei no haibsu khangde si bhokta lei hai tare development gi issue je hoji ki oina di blur kitang oi ri hai tare अदो उसी वहाँ यम लाई से तमोगे बमींग हम जो थम्बी करे को से मैं हमने जे है ने जे does India support junta हाइदी होजी डेवलपमेंट की कोई लंबी की मरोइन इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई अयाम बमोई द तौरी बा गाड़ी में हमसी नाफालोंग द तौरी बा तुमु द तौरी बा अयाम गाड़ी सिंह इंडिया गाड़ी गक्तने अयाम बना इवन ऑटो सर्विस पाउक तौरी से नाफालोंग द की किलोमीटर 13 से हंगल द सत पे याबगी अयाम मतम अकन मतम द सत पे यारम बा फ्री मूवमेंट सी स्टेशन रि बा ऑटो में हमसी इंडियन ऑटो गक्तने बा मोइने यारगा अदना स्टेटा हाइरि से does India support junta haiba wang ama he miyam lai si matang da tamogi miyang opinion dum ta miyam da masi diplomatic khitang oiba country to country moi tawna ba kari lege ha suppose China gi hekta haijarage ko China ga yumthang na ba san gi leiri bu lam mayam sing je hori se almost hojik lalhobu sing na khudum loi chan gre hai tare sigi san gi thang na ba si paring de leiri sing se अदुदा इसम समना दुम हंग बय चाइना की रोल कइनो चाइना अनि मक्ता सपोर्ट तवे ना इदि लवे अदु मियाम दा अराइ होय दा सान की मोजि लेरि सान की सु मोगि होबा निंग तबगी हो म खोली थंगना बलेबा अन लेरिबा खोगी काचिन की सु कारिन की सु मयाम म लेबो अदुने हजर कदैसे कइनो इदि सान की पीडीएफ की वखलोन और सान की ब्रदर्स अलायंस और तौरिबल लाल होबगी मोगि वखलोन गा चिंद और कारेन दा होरिबो मोगि वखलोन गा तोंगान तोंगान म लैनेबा मोय इंडिया दे हेन इंक्लाइन तौनेबा सोम दे लैबो कांबुसिना मोयना सोम दे चाइना दे हेन तौनेबा आइना इंडिया गवर्नमेंट की रोल कइनो आइना हाय तागा दे आइ इंडिया से माइन तौवे ना दुम लोइन खल लेबा सोम दे जुंता दा हारे जुंता एम्बेसडर कई की थ्रू दा दुम वरी साबा दुगा सोम दा नाछि बौके दसु जुंता आमगी इंटरनेट कॉन्फ्लिक्ट से थोक्तगे ममांग आरकेसीएस की के सेंटर दगा जुंता की मरोय ऑफिसर सिंग लागा विजिट तौरम बाबो यावे अदुना हौजिक लाइसिदी India government so we should be little sincere kari gi noba su mi gi valley da sahi lising ke agi puari pu don la ko maitai sing ji or maitai gi makha da di haining re mayam sing si maitai ning thau gi makha da sidar olo apun bagi kainoma loi pot khom da bai dan tongan apun bagi nuksi na bagi sahi cha lising hena laira ba aduga thengkhang ka da maitai na su la na muk tawru ba adai ching na su torok pa masi ngam na akon sahi lising ke pa na la ba leibak se ngasi question di Manipur Valley ki periphery de leiba mayam sing sida kuki da ngahla ga kapsala ma chengkhat ki ba moine hek central forces sing na ngakwa maitai khunda hanjala ga oina operation tawri se kai gi noi ba question si mi khuding mangna aisu Manipuri macha moina maitai macha moina feel tawi masidi moi gi double standard game ne na ai adum ngasi sakthuna hai ni moi adum tawi ana hojikti yaraktram ni na yararo se khangam ni na makai phangba hai tare praja mayam su I think honorable MLA sing honorable chief minister su miyam gi kaino si loina ihul si khangna hojikti thabak tawani se lowi siba ya ba khoi su sinare adum hanai aina yam nungai je di nahong hek mai hona saunari ngai hek han ba du una hana ba du na mani thani pan sura kan sida kaisu leje da mi gi sing thi ba chat pa bu hek haidharaga hat pa dagi phan lai je ba mi sing di pura cold blood kainom da si tawbu si tawin ngarang na hantaw za regiment na minute tarai mamang da la amaga kumthara halin en haire asi how they cannot be involved in that have a question ne about lai se aduna aina ngasai hangbiri to question ne hangbiri samani kai noi di ngasi China na
junta government da su support to la la du su support to du mai na India na tawro moi ha si de hai ni ngai leite official ba pau de this maina koi government of India na support to khudam se leite why India does not intervene in Myanmar hai ba wang am su hange ba why India does not intervene in Myanmar na smaina sigi matang di hai de India na de officially junta government da support to di leite na lo re ba ado sigi matang di tamoi go mote kai lege ba kai no gi India di Myanmar du di khar yam lab khar Manipur gi sida phajana taw da brai na khalle kai no intervene di su taw taw de moi ka de wi taw dri no hai se ado Myanmar na su junta na su control taw ngam ba pon na te ba sidi kai no di moi military post samta lei ba ngam dra ba pham de sangsala ga taw we tek ne kanan intervene ka mai taw ne sigi ambassador through the taw ra roi ado ambassador kai kai lei nai ba mayam sing se moi na hai ba ma chumbam lei ba sigi Myanmar ge the best thing is India da lai rena city na city moi gi Myanmar ge expert mayam na loi hai adagi so asang ai ga su khangna ba yam lai moi na hai bam lai deport immediately they will not reach lock up lock up yau dengai marak tu da adum lotion ge liquidate tau ge hai bane India ji sign to da bane asylum gi post se adu refugee ga da su India ji sign to da yau den lai atabai marak se na hangi se tamo se ji Indo Myanmar Fraternal akoi gi Fraternal Alliance ki su founder president eduga regional experts egis policy ki su convener wen le tabai sang jini je is Myanmar safe for India especially Manipur hai wang jine bo is Myanmar safe for Indian or especially Manipur haidi Myanmar da le internal conflict aduga Manipur is internal conflict amal le re ko si mani da is Manipur safe for Indo Burma border Manipur sing Japan ma me ko je sep oi ri bra akhoi na chalu bada oi dai da na tra hojo ju phibam je akhoi le ri phibam si da ne is Myanmar safe for Indian naiba haidi hoji akhoi gi le ri relation ma mamang di am phana sem gol re salai akhoi gi sangai festival la laktana Myanmar me am se akhoi da even aeroplane service pau bada taru re sidagi chalaga Manipur sina transit oi ramaga moina ada chali se akhoi gi buddha gi pokpham akhoi patna bihar da mayam chatna khotna mayam tawri buda ga da chalib ko sida hai is Myanmar safe for Indian especially Manipur hojiki lai sida Myanmar gi border da lai ba sigi PDF na taw kan function taw ba sida khwai da gi lai ba thi dei je India gi su khwai da gi safe oi de especially Manipuri sing na he na safe oi de and India should understand this matamam da sigi terrain se akhoi na ahing da gari wire chat pa matam da lut nung tawba ama tawba dilaya na hai mi sing si yam na akhoi gi say it is once upon a time more na flong is it was the California for the Métis hadi yam no ai jaba chat pa da lupa lising ki khawjau ahing da hundo ma ga su shepo ye na haina me do ngasi di si thoktre ngasi mayam na akhoi Manipur khaki wa na te mandre da degni na mi hojik kanamta kalimiu or tamu ta na gari da masada la roibo lutowi hengale akhoi maitai khata na te ko India khata da moi lam du da bok da mi je pasha khar pai ba se loin chenare ba aduna hojik lai se akhoi na ngasi akhoi na Myanmar India Myanmar or Manipur Myanmar ge context da akhoi na yam section ga daudi what we should be very clear kari no haidi kai no haitare akhoi na hek taw da Myanmar si yari koi panbiru no adagi PDF hai si am toin panbiru no do Myanmar gi mi myam do mandle da leiba myam de akhoi support tawim ne ba san da leiba ngasi cookie chin narco terrorist adu si Josampur kambu ga moi amatani hai akhoi gi di san da leitra bro san gi kambu myam leiba san nai sing si akhoi ju chin na ni ne Ministry of External Affairs ki advisory for Indian national in Myanmar na sumai thami in view of the evolving security situation in Myanmar all Indian nationals are advised to avoid non-essential travel those already living in Myanmar are advised to take precaution and avoid travel to the region affected by violence interstate travel by road should also be avoided haina sumaina Minister of External Affairs na advisory people tare do tamoda as in a regional expert so ere Indo Myanmar Fraternal Alliance ki jo hoju founder president jo oibiri ko si matang da tamogi oiba miyeng se kitang
खरा फोर्सफुल होना पिलम खंगती तौबियो अखोई जी थोंना बनी मानबनी तुम हाइबा अदिगे अखोई मानबनी हारगसु म्यांमार दिला आपि देबला अगर लांदा रे गाइना तामनो जि पन बिदि दो सी मतंग से कोइना फोर्सफुल होबा पिलमा एज एन एक्सपर्ट नमोइना मरोइना आइनिंग से खोगी ईस्ट इंडियन सेफ हाइदी फॉर in Myanmar hai Myanmar su miti mayam le riba Myanmar su Manipur mayam le riba Manipur ha ga di apun bugi saktam je leije Manipur di origin tau gi ba mitai sing mitai pangal sing Nepali sing aduga Manipur di hor ga sat ki ba marwa mayam su le ba mayam som de migrate tor sat ki ba is the ekina external affairs gi advisory su le as a mayam su le riba hai di interstate chatna ba violence area da sang da hojiti Manipur du internal conflict ma thoe ba da koina sei da damo as a Indo Myanmar Fraternal Alliance ki founder amo oina and regional expert amo oina tamogi oiba appeal lama haitare ai appeal di ai di hoji sam na har kanda danger zone ne na leiba mafam si di sangbi da bana khwai gi phai haitare ai di we should not take risks unnecessarily aduga koi matamam lakhini matam du la kanda koi bilateral relationship kama improve tawni khone haibadun tongan bam lai hoji ki oina di danger zone chi ai goi test of viru da mana phare haitar kaino anything may happen adi aduga swai da lai sing ji acta huran bai hengalak pa robbery hengalak pa yam sathi ba se activity se hengale khoi di to khana ai hajai do moi lam da boxi tawnaramni na si tawba phai aduga taw satpi da bana phai aduga aukshu Manipur ga aina mayam da strong kai ama pining badi Manipur gi voluntary organizers sing se satlaga maru oina Nipido da san da kai da akoi Manipur gi awaba se moi gi su NGO mayam lai koi wari sana da interact tawraga si gi pot lai ai se moi rom da gi pressure me pihan ba yam chummi adagi Myanmar gi ambassador koi masi akoi thoidona country to country gi level na te koi NGO civil society mayam gi group ama chatlaga Nipido da lai ba administration gi kai gi lai ba sing je koi khangna pa tawpa ngak ta ni aduna moi da akan ba sumai tang moi di khanga moi ba se ko aji khanga moi ba swai gi kuki khan so sampu gi kai gi mori gi khan taw winning am ne ba but moi gi lamda junta gi against lan hobuna tan khoi rom de sang taw ye se moi khanga moi ba adu to certain extent thanda Myanmar se khang da ba khon pau ta da wa ne si yumlo na ba se da bombardment yam taw ne bom so tha da na mi je do Mara leje da mayam su Manipur da Mizoram da sang da banate but with an intent maitai hard gain tawraga afaba makhan gi sophisticated weapon mayam parga Manipur da Moria da sangak tab sunate sidi khoi thengna ba tabne aduna sigi message piningi mandle da kai da lairiba mongwa da lairiba Nipido da lairiba mayam na Manipuri macha sahi kya da ge khoi we have been together in war and love for say over a millennia sahi cha lising kya humanitarian si di moi ga khoi ga ne ba swai gi kuki chin adu ada si di this negligible kaino hak ta ne ba ko mai tai ning thau gi hak tak gi sahi cha kya aphaba mari thamaba ning thau kaino kaino gi senapati mahabandula dagi mindon dagi horaga matang koi aphaba thamai si di mai tai ning thau sing ga thamak pa ne aduna keeping that in mind we should register a strong protest to the people of Myanmar, especially in the upper Myanmar. Mandle the Yangon the lady. Hi, the upper Myanmar say, Swagi, some Mandle Kaki, some Yangon Pagon, said low in a way, and Swine Aduna Kolak, Paduna Niki to Rengi, Kagi Silon Kolan. Oh, yeah, Nanga Singse. Aduna Sigi Potsima, Moi the Kanumba Tangai for the. I think Moi Singse, no lam, the lam hen, but not an aquida sutore. Moi Harkan no India government Kadola again. Adu the report no idea. India government the so called Tobum Topa. I di Amit Shah Lady Prime Minister Kanna Ku in a la Myanmar the Yahan Bataya the ambassador the Koi P tai to tai Kuna Bangladesh ki India ga lona border area gi phom sing da khari ba sambal gumna Manipur su khani hai bane mani thang ba hoki ba thaum lom asida Myanmar gi army chatruk hen ne border crossing tawdana changsing lakhi ba adu yenglaga sambal khab gi thorang se paket pani hai dina honorable home minister misan pal le ta moina hagni chani di akoi gi sigi internal conflict ba Manipur su leire asom da su junta ga akoi gi Myanmar gi ba crisis amal leire crisis sina achoba impact amade khoi da pire ne laure adu as an
तमोदा इन हकचनी वफम दी हान लेरमिबा मरी दु हुजिक लाखिने हैन खनबरा डेवलप मयाम दी इंडिया न तौरेना कोई लव को मई मरोइना मई नेटवर्क फोबद पी हैन लंबी सेमबगी मोंग मयाम लेरी तमोना गसाई कलादान प्रोजेक्ट एन पल्ली सिगी मतंगदा चौराक अराइबा मोंगदा याम टेक्निकल ओइदबा मोंगदम त तंबिनबा सोइदन लाकनी संदमने आई लाकनी इन थाजजबदी कइनो आइदि सिगी लान सिदी चत्ती चथब याई कुइना चथब यारोय कइनो आइदि इंटरनेशनल की रुपा लाख करोड़ मयाम थाददना इंडिया गवर्नमेंट सु तौरिबा सोरोक लंबी सेमबदा 1600 crores above ni sida thadaraga akoi Thailand yongna tawrokadaiba si trilateral highways kai si more fawga tawrokadaini na si more si kangbu jati amna ngaki las ngaki greedy gi ngak tawta ga jo asidi moina yaba pona te da sidi thugai kani de loina aduga akoi manipur gi laiba yam phawa na lambi se akoi gi business tawda ya de har ga su si khatan na table lambi siam lai re som da hangyang lai re amada hangyang lai tangkul sini nauk sing ta ma pham sing som da lai ri ngara sing kan lai ri adom da phau gi basu adom da su mi mayam taw palin ngamang da satpa aimol lambi dan gi history of Myanmar da su dan lambi aimol taw da ya de absu lai te moina adu masi ngam da ta ga su India should be ashamed of it India government center da lai moina ni ka ja dong ni se aduga akhoi gi de akhoi ngamna ba akhoi gi adum tawne ado phadi phai ase handak si kanana ngamba no ongtang khangna thopam ju pai khangna thopam phai di more da phange ama da phange akhoi se yeng na lak ne ba akhoi na angang macha oi ngai de gi so sampu da chat pa si da ngambra ina tawrupa do ngammi ase 2023 da pakhum pi be wa khatani da khanglok na bam dei phai ado more si su kana go individual or kana go community mana pura control tawraga khoi khatan control tawni hadudi yaroi ba laimina ta ga di khoi punna share phangmina tai imphal da moin tawri dumai na khoi ju tawtai adagi sosam puni khang de more ni khang de imphal da na pulai lei ne khoi lu na ma ngak chani ado khoi na khara hanjan ba lu na yau do pham da na khoi tawni hadudi kana ya ne khoi na ethnic ki oiba mari leina ba du yengla kan da bharat sarkar na khoi gi Solisimo Samapan 1970 adwai da koi na sangsong chin jabagi country ani se maroina India adu maroina Manipur se yam national le re 1970 gi adwai da gi koi na chathosin free movement se yahan bane na pau thamme tam sumaina free movement se khangkhong da na le maga hojik internet conflict se da khakchang chang pa se da koi na masigi border fencing hojik achukoi bese khadan le ram bise khadan le ram gi maroi ba pose kari oi ba yabagi aduga as a hojik tamon sai bi gi yam na maroi ba koi alliance sam su tambire Indo Myanmar Fraternal Alliance sina tamo sina kamaina tawraga kari karma role loraka da smaina khogi even tamona khogi sagyangi mandle gi chief minister babu unaraga tamona chakki bukungchat mayam lei badal lei riba lai gi khoi revital khoi endanger orba natra extinct orba khogi chana kanglon mayam ma lai harau bagi oiba revitalize tawna na bagi tamona tamona khungjang mayam chasle adu gi ba wafam kharsu tamot sarana ma thambi odu gi oiba yang puigre 2013 hoi ma thambi mari du di ko ya ba akoi khitang wari lijarage ko sigi akoi nanchen kana gum na English ta ibada di nando sen pai but Myanmar da di nanchen hai aduga hek Myanmar gi mantle gi konung chana thong hek mayada lanpha oina leiba group ama kamain leiramino haita de maitei gi lanmi sing si moina yamna sathiba adi land da thoba arambai gi kangbu tawraga kase horse ai na se Manipur rifles and thammi sumaina kase horse ihan han baling khat christian nan se ai si da ne nan se si khunna chawba se hojiti maitei ni haiba kanam ta lei hodre adu noma au adu da aina changu bada moina interpreter ama tawraga kappaga Manipur gi lai am ta pubiro hairak pani da ada Manipur lai si moi di khang de sum Jagannath su ulai ama su ulai ado Manipur gi lai ase kaino aina Hindu ge against na tab Manipur gi khoi gi seng ba lai hogdoro pado na au ipai pu gi do hairak padu da ina nongpok ning thodu puraga chat khiba gi wa khatani da adu mayam khoi tam bahadur su yawi aina mi kuntra mari kuntra ma ga organize taw 2013 na dai do oi ki rai phajana ningjing dre lai harau ba si su kaino da lai harau ba sina gabhe da koi ISTV da ga ising da nupi ma taw da khotan taw ba si lai se harau we ba ko gabhe su khai ye chi paw su hai gabhe su hai se mandle da kilometer kun tham pusalam ni adu ga ai no ma yengu da lai harau tam se yengu moi ngak tan harau jara me ba mai te gi lai ikau khat pa khot pa taw ga
maitai di am ho yaw dre hai tare maitai ron thok maitai di oir su maitai natre maitai ron ngang dre moi gi style am da brahma sing su brahmi sing su la ga lai khuram me ba du maitai lai sida ada mathang gi chahi du da ina mayam am tor ga yeshi pau se akhoi maitai gi mai ba mai bi yaw ga lai khuram ba se hodok charam mani hai tare ada aina sidai da kithang nungai jabam na hoji ki maitai gi lai harau bu se ga be da harau sida mandle gi aseng ba bamon mayam su loi la ga festival la moina saru ya lai ga harau bu gi khena ba du thado ga kaino se nupi sina taw se inga si bung ning sing ba joy haribol lan lawi ba maitai gi sida ada aina akhoina tawbiroi dau se matung da lambi hanga mayam satkani sidai sahi cha ka hindu oidana su leijaro ama oidana su leijaro sidai sida khoi gi manipur da imphal da sanari ba maitai valley da sanari ba kasar da sanari ba se amaga nuksina da ba sina si tawgadon si tawgadon ni ha ba se masi kari hai dai no ai masi khoi se asam da ga so ani na dum leidana mai thodok pamna da changna da bai type to hadi akhoi kambu momuk lae ba si ni bamon line sini hindu na sini takpi ruranu sini da nuksina ba for so many centuries maitai ai se ada hingle rami do hindu su phate hairu no na ai ai kaino gi hindu gi adu gi ada gi dharma gi line da ngang munate hindu sina charong morong na ba ya de akhoi di noi na thung ba chak tu cha ba ya de akhoi di maitai bamon noi ni hingdo na ni hingam da tar ga di ngase akhoi hidak tau ge maru phanggadra ba brahma da maitai sisi ga phaba pot su lai haba aduna sidai da khoina khoi maitai aduni adani lai harau na sini bamon na sini adu define to wiron because let them live peacefully akhoi sidi amana ama tau thajana da ba dagi isam samna facebook ta yeng bi karamba jati akhoi gi mi usitna da ba adagi vulgarity mayam inaba se mai akhoi se ta ri chauni akhoi ne khwai inai ba ade mi man da thagat ni chumna nangi du phajadi aina parliamentary oiba language da su iroi man akam pet isalani lairo boi thorom toru re hoi aduga lairo da kuna ko mitai lai amasu kuna manipur pun saktam sagam da tore ma yam kuina cheitar khutang mang da sakhi basu yaure hare lai dum thambiru re nongpong thau dum thambiru re hare tabo mafam dugi sarkar haitare madam du di mafam dugi sarkar madu accept tawbra aduga kano tawbra adum tang mafam ma thambiru accept taw di haiduni kai noi di lai si accept hojiki nan se se daga tawbodi moi dai gi buddhist ki kai gi circle kharana yam kanna wa ngang na pagi pol lai ge adu yam na khoina yam kaino ta khoiram jaba khak oibani na moi kaimo haira khidre aduga yesi pawda lai ba lai sidi na horam de sum la harau la pani na lai kai da kai da moi gi adu da lai ba mayam du na yam harau ya khoina hena chaw na tawase matung da mayam lakpi da na lai nungi temple kai do hena phajab mong da sagar khre khoina di yam taw adu angon na ngasi yam na harau jabam lai na khoina adu chattana mandle sida se mandle gi jagang da lai jagang ai de khoi jagang station ati moi jagang ai nam lai ko sagang hai mayam kitang lap thok irawadi hek lan bagi du da tari du mai tai khun na ta ni si gi mai tai khun ji ga yesi pau gi mai tai khun ji ga sahi su nong to unamin na bagi chance lai te ba mandle gi unan na bagi chance lai te ba adu lai harau basina di mi mayam si bus ta group tawra ga namitu da pakhang lai sabi mayam unajana bagi chance am oi apun bagi saktam ama sagat bagi chance am phangi hai tare ngasi handak ki lan kai mamang si dagi mi ai natrasu adui matung dai di mayam se pun chatna dana lai harau re mayam chatle ai khoi chatrasu dum hojikti brahma ka sorry bauni ka kabu ka ba dumai mak natrasu mi mayam am di lai harau ba dum tawre ha tare am nuai jai sini akhoi gi adui matung dai de dum chasala bani na adum chasala bani na moi gi hek adum mathang foreigner am oina mayam su unaba gi tanja sum phangakpa ade yam nuai gi bamna aina khoi noble chief minister si Yangonda yam chawba international ki seminar am khakta moina yarga di manipur chief minister ongta chief guest oina pubiro oina haina hajaba de ko punna chanmina adu ki tongan ba lipfam su phangre hai tare kaino de parliamentarian mayam de chief minister mayam adu matung dai ne lambi akhoi ne tawbuga lambi ga hoi lambi ga hangri se hai isamang na ribbon kakserui akhoi hana additional chief secretary kai mayam chatana Moregi area the thong the ribbon kaktana tawkhibado se 2018 August 8
निपान लोई ओइबने अदुमाइना मोइगी कैनोदो अदुदो तौख्रिदो मथंग अदुगी मयाम दुने अदैदी मयाम से मी ऐसे बिजनेस की कई जगैंग से हाइसनी जगैंग लेब मी मयाम सिंगसिना अखोय मणिपुर दा यामना अखोय मणिपुर इंडिया की मणिपुर से मोइना इंडिया अखोय की असौ असांग सिंग से मिनिस्टर से मोइना डायरेक्ट कैनो दिल्ली दा एसेस ngamba tawuni na moina su yam thajajaba haitare akhoi se adu इंडिया की पोट से लाप ब्लू प्रिंट नाते कि मुसेद की चाइना की बॉर्डर मुसेद की मंथली बोक से फास्ट बुलेट ट्रेन से लाप पोट से थबक से याम तौरे है तारे याम तपनासु ngarang nahan की कंसेप्ट नहीं बट अखोई इंडियन की एक्सटर्नल अफेयर्स ना सीधा अखोई की तमु सीधा की ना कालीवा काली बीमु बोकता थोंग हुमफु गुमदो योरमनी साने तौसे सही कुनमुक सुरे हजिफोक साद्रे थोंग मचा मचा अखोई चटपद उइदना सी अचौबना सिंदोकदौनी हाइसे एक्सटर्नल अफेयर्स ना क्रोर कयानो तौर सही कुन से साबा ngamdana लैरिएबा this is the interest of India in Myanmar आई सम मा हाइजगे अखोई मणिपुर जी तो पोतोखरो अदुने इंग्लिश से नॉर्थ ईस्ट टॉक के अखरना अखोई ngasi अखोई पुदर लाक्से बर्मा की इरांग मणिपुर की वाथोक हाइबनी अखोई इरक्त इलेक्शन बिरचा आरके शिवचंद्र सिंह नि अदुगा रीजनल एक्सपर्ट नि अदुगा हुजि ना इंडो म्यांमार फ्रेटरनल एलायंस किसु अखोई की फाउंडर प्रेसिडेंट जो इरी तमा और बिदैना वहंग खरा आई ngasi हाइजगरे बर्मा सी इथनिक ग्रुप से चाम है ना मोर देन 100 इथनिक ग्रुप से लई अदुगा अखोई यमथंगना लेरिसी इंडिया नि बांग्लादेश अमसुं चाइना लाओस थाईलैंड नि अदु मसिदा मरुइना यामना हक्थेंगना थेंगनरिबा अखोई किलोमीटर 33 से संसु याब 1970 दि अदुवाइदगी याना लेरमी याना लई हाइबसी मियाम लोइना खंगना खय अदु हुजि लाइसे ऑनरेबल म्यांमार की ओइबा लानमी से हंतक इखंग खौद्रा बांग्लादेश मिजोरम सिंगबदा मोय चाटुक लोम चंजिलकसिना मरम ओइदना अखोई तंगाई फदर स्मार्ट फेंसिंग सी खारने है ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ना पोतो फोंदोकपनी अदा तमोदा हंगत चनिंगी जे तमोदे हुजि सिंग साइ बिग्रे तमरा लाई हराउ रे मिटै के बा रिवाइटलाइजेशन लाई मणिपुर के पन सकतम सागन वरदा मफम दो खुंदारिबा हाना हौर रे रिवाइटलाइजेशन तौर रे कल्चर एक्सप्लोरेशन तौर रे अदुगा मोयगी ओइबा कोगी रीजनल डेवलपमेंट मयाम तौर रे अदा हंगनि से इम्पैक्ट तुनी हौजिक तमोगा तिने जे डॉक्टर मयाम तिनरी तमोना बकांता होई मणिपुर पॉपुलेशन कमीशन की मयाम लई मोइद मसिंग मयाम हंदा औराय रे तिनरी तमो कोई मेडिकल टूरिज्म से बेरमास मी नारकन हाइबदी याद इंटरनेट कॉन्फ्लिक्ट्स द नारकन हाइदे थाइलैंड द चपा पिसा संगी सिंगापुर द मणिपुर मेडिकल टूरिज्म जम साउखल है ताई मणिपुर इंफाल हॉस्पिटल लेरे मणिपुर द कोई सिज हॉस्पिटल लेरे मेरे द राजमिति सिटी लेरे मयाम सुलामी इंटरनेट कॉन्फ्लिक्ट्स की मांग दे अदो मेडिकल टूरिज्म से इंडो म्यांमार मेडिकल टूरिज्म से एज एन एक्सपर्ट मोइना तमो मसी माइ पाकप यायना लौब्रा नत्रगा लौदब्रा हाइबा वहंग सही थमजगी दम माइ पाकप यायना लौए अखोइना मेडिकल टूरिज्म मेडिकल टूरिज्म की ख्वाइदे अट्रैक्ट तौदैदी जगांग रीजन सिनेबा मंथली ददी कइनो हाइतादे मंथली द याम एक्सपेक्ट तौबिरुनो कइनो थाईलैंड दगी चाइना दगी इवन जापान दई बोक्संगा हॉस्पिटल याम नकना तौखरे अदुगा ममंदी यामे मोगी से अंदर मैक्सिमम अखोन मेडिकल टूरिज्म माइन तौरदे वी अफोर्डेबल से रखाइन दगी चिन से थंगना अखोई अनकपद स्टेट मैम से मणिपुर लोई लाकने प्रोवाइडेड चिन स्टेट करम जगह से नक्न मरोइना जगांग से मणिपुर गुम मंगा चौरमनी याम चौबनीना स्टेट काफीनी इंफाल हॉस्पिटल ले रहे सीज हॉस्पिटल ले रहे राजमिति ले रहे एडवांस ले रहे सदा थमोदी अयामना हाइबा मी सिंग फाउंडर सिंग से लोइ तिना बगाक्तनेबा फाउंडर रिसर्च सेंटर की जो द म्यांमार का थंगनबा इमथंगनरिबा कोई द कॉस्मोपॉलिटन है कोई सेंटर में जो हांग लेबा अदो तमोई अपील अम खक से तौबो याय हाइबा पोट से कोई मियाम दा लोइना कोई मेडिकल टूरिज्म से पामजबा कोई फिजिशियन सिंग सिदा करी अपील तौनिगे अपील से लाइंग दबदी यादवनीना अखोई म्यांमार की लाकु मतमदा से लाइरब लेबांगनेन खनबिरगा मयाम सु ह्यूमन सर्विस याम तवी को तमो पलेन दगी तमो हुजे हाइब तमो मंगलेम दगी कई दगी मयाम सिंग लोइन तमो तमो नव कांत लोइन तवीरी को तौदे हाइब नते अदु म्यांमार की स्पेशल कंसीडरेशन हम खतंग कई नोइदी अपील से सिनी सम कंसेंस ते सुले गिरी तमो याम नंगने हजु रो नब चीफ मिनिस्टर तमो से याम नंगने न ताय बको अद तमो यारो कि अदु अपील हम खक तबियो इरांग मरक्स अना बदि लेतबा यारो हेबा ना दबसु यारो हेबा अदुने अना बसे हजु की फिबम जिदि मणिपुर मयाम द
ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯒꯥꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤꯅꯤꯁꯦ ꯈꯪꯗꯅ ꯃꯊꯣꯡ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯛꯕꯤꯅꯨꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯒꯦ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯁꯜꯂꯨꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯂꯥꯟ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯩꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯤ ꯃꯣꯡꯋꯥꯗꯩ ꯂꯥꯛꯆꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯗ ꯇꯧꯁꯜꯂꯨꯔꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯁꯣꯝꯗꯩ ꯂꯥꯛꯑꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯀꯩꯀꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯇꯧꯁꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯣꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯈꯔ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯃꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯩꯐꯥꯎ ꯆꯤꯡꯉꯛꯀꯗꯩꯅꯤꯅ ꯃꯟꯗꯂꯦꯗꯩ ꯂꯥꯛꯀꯗꯩꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯩꯌꯦ ꯁꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯕꯣꯙꯒꯌꯥ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯄꯟꯖꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯕꯣꯙꯒꯌꯥꯁꯤ ꯄꯥꯝꯕ ꯍꯣꯡꯉꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥꯕꯣꯟ ꯆꯠꯄꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯕꯁꯇ ꯆꯠꯆꯒꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗꯤ ꯌꯧꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨꯖꯝꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯟ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯕꯣꯙꯒꯌꯥ ꯆꯠꯄꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯐꯥꯎꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯏ ꯕꯠ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯅꯥꯔꯛꯀꯅꯨ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯐꯥꯎ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 𝗘𝗫-18 ꯈꯨꯂꯦꯟ ꯑꯖꯩ ꯀꯣꯀꯥ ꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 353 ꯆꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ 310ꯗꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯆꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ FIR ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯤꯖꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯆꯠꯊꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤ ꯑꯃꯒ ꯄꯥꯎ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯐꯥꯎꯅꯔꯝꯕꯅꯤꯅ ꯐꯥꯎꯅꯔ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯐꯥꯏꯀꯣ ꯍꯨꯏꯃꯤꯟ ꯊꯥꯅꯥ ꯄꯤꯂꯣꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯠꯁꯣꯡ ꯈꯨꯂꯦꯟ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯅꯥꯝꯂꯤ ꯋꯥꯡꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯀꯥꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯅꯕ ꯈꯥꯔꯤꯁꯦ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯝꯕꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯈꯥꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯕꯥꯝꯅ ꯁꯥꯔꯒ ꯂꯩꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯅꯥꯕꯗꯨꯗꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯔ ꯐꯩꯌꯦꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯥꯃꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯇꯥꯃꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯏꯟꯗꯣ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯐ꯭ꯔꯦꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯔꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯨꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯄꯤꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯂꯩꯁꯦ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯄꯤꯗꯦꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯆꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏ ꯉꯥꯡ ꯂꯩꯔꯒ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯠ ꯍꯥꯏ ꯑꯃꯨꯛꯁꯦ ꯍꯣꯡꯉꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯋꯥꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯕꯁꯤꯗ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯎꯅꯔꯨꯕꯅꯤꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯐꯣꯔꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯅꯕ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯣꯔꯁꯐꯨꯜꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯥꯝꯂꯤꯔꯣꯝꯗ ꯆꯪꯉꯛꯑꯦꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯟ ꯅꯨꯡ ꯌꯥꯎꯖꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯂꯥꯟ ꯅꯨꯡ ꯌꯥꯎꯖꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯈꯛꯀꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯖꯨꯟꯇꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯕꯣꯝ ꯊꯥꯗꯔꯛꯄ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯛꯄꯗꯒꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝ ꯆꯦꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯀꯩꯀꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯑꯦꯐꯣꯔꯗꯦꯕल ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯟ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯅꯪꯉꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯕꯠ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯄꯤꯜꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯁꯤꯃ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒ ꯑꯎꯕ ꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯥꯗꯩ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯤꯃ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯔꯤꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯁꯃꯟ ꯈꯥꯕꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥम थुन तौरगदी लान याम थुन लोरे अदुगा नुसिनबा इदुदी लाकनी नुसिनबा लाक्तबा यारो कइनो आइदि हौजिकपुदी याम हेंजनगसु बट पृथ्वी की मफम खुदिमक्ता हौनखिबा लान सि संधि तौनबा आदि लास्ट पीस टॉक यानबा म पुरागा लोइखिबा ngaktani no matter how long it lasts but definitely it will come to an end adu masida thajaba lairaga aduna हौजिक मेडिकल टूरिज्म से चौखटमिनसी है तारगदे अखोय म्यांमार दसु मची द म्यांमार की मफम द मणिपुर सिंग फैसिलिटीज लई हाइन खरा हेन एडवर्टाइज तौताई पेपर द कइदा म्यांमार की टीवी द कइदा मैम सोय लांगनानी लांगनबा मतम द अखोयना हॉस्पिटलिटी है तारे नॉट ओनली हेल्थ केयर की वाना द अखोय को हॉस्पिटलिटी कमाइन तौताई हाइसे अखोय फजन खंगबा याय म्यांमार खुदिंगमपु म्यांमारीज खुदिंगमपु ब्राह्मीज खुदिंगमपु अखोय यंगनबनेना लौबदी याम लानगनी अखोय बॉर्डर द लैरिबा मथोकुम हुक्तबा मी खरना तौरपदु अखोय मसक खंगबा ताय अदा एरिया दु
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄꯁꯤ ꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯨꯔꯤꯁꯦ ꯐ꯭ꯂꯔꯤꯁ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯩ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯣꯡꯃ ꯊꯤꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 19 ꯁꯨꯕ episode ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯣꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯛꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ 𝗘𝗫𝗣 सिंहनी रीजनल एक्सपर्ट अदुगा इंडो म्यांमार फ्रेटरनल अलायंस की फाउंडर प्रेसिडेंट गौचिंगी 19 पानबा अखोगी तानिचिंगी पुंजाना अरोई पुंजादो योरपग लोइना नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी यंगबिरिबा एनी टॉप यंगबिरिबा खुदमपु अमुक हन्ना अनोब चैगी याफे मंगोल पिजबग लोइना ngasi गोइनैदि बर्मा की इरांग मणिपुर की वाथोक असे लोइसिनजरे पुनमपु यंगबिरिबा मियंग ताबिरिबा पुनमपु इकाय खुनबु चबग लोइना पुनमपु खुरमजरी थागतजरी